nan chunga atharin Jisu Christ kan chetami deina atharin nan chunga kyung than ko se nan chung khar chiwa taksa athar namna nan chunga thar kyung than ko se thinung lei din zia thiam na atharin nan chunga kyung than ko se tharau lei than chau nak nan chunga atharin kyung than ko se nan pachom nak chiwa chowa thachua atharin nan chunga kyung than ko se Jisu Christ min thachua na kan pek na amen 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 pakhat na ka kan pathian min thang thas ko se tuni zong Jisu kong Jesus begin his ministry te part 10 grapha tuni he Jisu Christ kong kan study mia closing grap to lama he ending slide part 10 mai zal lain dam teu ma chun healing school getie zaitinda dam nak kan lakla kha cham tu na ni zaitinda dam na kha kan tu piak la te kanol rilai dam nak ti mi hi vulaya chang chu zaitinda dam nak chu kan lakla zaitinda atu ni de kan tu la maka khapun ni ma chu healing school kete dam nak ma chu kong chu mai zar han pe kar khzom lai part 1 part 2 part 3 part 4 ti rong jong kal khote men te ja be kam hluni de dam na khajing nan dam chun be kam thara Jisu ne azu tu pol khajing da mi khan dam tam ha adam mi pol khajing da la he ti pol khasra tam ngai e zerwang da healing school he teaching ko angam ti a chun ke hi 2014 sigring ti lo tu kum hlei kum hlenga kar pra chang ka zo bal lo dam ten kum chu cha bible principle kha kai fiang liken da dam na khai lak te thak cham min khan dam lai ken da kan tuen dam kha khapol kha healing school tia marang min kala ke lai hol chima chun dam nak siang an gating hamte class ban tu ke chon kho mi sima he marang ne tam pen this e chu mai zar he pe kar ka zom lai e hi Jisu ministry he nai pe lai la Jisu he a ministry he tam pi miracle dam na ka to apun to lama chu chung jong chung ka chim chiam ya tu Jisu Christ kong he part 1 and part 10 ka chim lai tu he 12 hour from ka chim e ma ka chunga kan Jisu kong tam pi kar klak te la e tu zan lai he Jisu kong part 1 and part 10 closing krap to la e tu long ya fu mi harak si swala chun rak kir than de lo te Jisu kha zaitin da hi vle hen arat chan la Jisu khauda si ti pol kha tam pi kan chimi rak zau than rak zom te okay chu ti solo tu zan lai kan ni kani da dei kan jing lai na ji sai khat le minisom linga ting thoma tu ni Sunday se tuan te krak thu chon kan ni thla he October kan di ipaketu September ni khat kan pha e tu he kan ni kanina chu school pol he tu tan za long weekend kan ti thai jing kip tu ni ni ken school pol kha back to school and sechang kan samara di bak si tu he e school pol kha ma zarang kilai tu he khatalai van peri ka du mi chu ka ministry ka dir na khathali se tu ratu tan zar hin thali tling choma hi thali chunga tu he video pakhate nazi pakhata minute tlenga or nazi pakhala cheu long te one video ka thla e tu he video somli rong chom changro te YouTube khan YouTube zawadu minanu ma chon chin Hillsong Ministry of Canada ti mi kha YouTube kaw la ka khan audio he video he tampium la ti jong kha thong than na ka ban to atui thali season jang ka ki lai dia ka page Facebook kha e ka page ka ban kaw e ta tu thali ka kalmi chunga hin hoi han cham mi kar kalmi pol khan ka ban kaw ka ban check e tu kha arak zau min ha ka tu kha view sarman pakhat kha minung thong ni thong thum ko mu e tu ni tiang ka ban zau e zasri zari ta thong ni thong thum rong rang te kha thali akan sarman pakhat tam pinin zau e mi pi kha ka zon zon ministry min lob na pe ka chim
alak sirim rimalaw nan taksa chanan thrau cha chen nam pachom nak cha tiang a khan kei kha a principal te merang ba ka e lai he ta khan kale I can say chom piak nak thar ti jong ti kho se te chom piak nak thar te khan biak nak ni kan chom piak lo mi biak nak ni kan chim lo mi pol kha hi ga zon rak chimi rak au pi khasi cha rak ka doi peng ti jong kha som ka banin du thajang pek khona ka tam pi nang mane thajang pek khona tam pin thei go kha ma khan chung khan na si kho mi te bi ken ke ni kan du piak min ha chu chan nge chon rak kaw lo rak zau lang no in nei chan nei chan te rak skip go her chen na du nak te rak zau go pathiam bia si cha khan pathiam bia chu along na kil lo lai lo ruang khan thlachuanak taksa thin lung tharau pachom no zon hula ti zong kha zonin ban som chap ka banin du na okay chutin se selo tu jang lei jisu kong closing kan ban tu mi ka zona bible ka ban tar akan bom tu ding ate John atang hangkal ning la John angan pali som thum le palia kei korol chu akatha tu du nak zul le ka fiel mi rian lim kha si de jisu ni chu cha jisu he a ministry ka vola ya kalpi mi khatalei chimchen business jisu krika kum hei ni silo biak ni kalanu le panen kol khat ka chi kanum peng kanum mok slom ni thum chung nang pa kan lung re thai ten nok ti ka jisu ti min ha che hi ka biak ni kum ok se he ka pa business si te merang ni business na ka le biak merang ni khatala ministry na ka le biak kan lai tu ni khan chen atling lo ngai kha cha khan merang de khawan hun nak se chu cha business ti mi chu nan thei che ko te ka dang sarman business na ka chim te la ka na chan ka nei ti lo chu cha jisu ni hin ka pa business te my ministry te e ro chu cha jisu ne ministry chu de da city chun apa bia ro apa bechim te ka a ministry pakhata tell me John ka don Johanan panga hlei kwa hin the son can do nothing of himself te keima longen keima ten thil ka tu kholo te bom tu ke her te chu bom tu a chon atu kan rak chim ding mi thiang thrau number pakhate achunga look angan pili hlei ha ka vantar then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. Jesus ki krika ministry ka bikin changa ka preaching changa teaching ka tuala mizo ka damtan hala til phun kip miracle ka tuala tia khan thiang thrau bakha chaw masat very very important. Let me repeat. Zai ministry kan sipo chat rian tuan na kan sipo biak nak rian tuan kan sia ram cha rian tuan mi kan sia hi taksa yanum onung mi ru anai mi thisil nei mi ni hin thiang thrau kan her le cha adong nak big thiang thrau chan se chu cha part 1 and part 9 kan tam pi chem pathian chu adu sat na van tank avan check ko hi vulai hin chu cha kan ma kham na ding cha pathian ka jisu min pe kan vulai taksa na van check dot na kan ra ka check zang fa na ka ra check salvation ti kham na kan pek ding na ka check phun tam pi ra check pathian ka volai taksa na rat ka biak na kadir lo ministry rak dir chu ministry dir nuwa biak na khar rami se i thai pal la se kan ni lai mi chu biak na kan dir masat ministry kan sei won sa ti lo mission tu cha phung men kan thla evangelist kan thla na te jisu ministry tha te zawa pathian ministry he pathian a business pi kan ti mi volai rak rata hin biak nak dir lawin ministry dir masat chu ministry ni chun volai chung phun kipa khong than chimi biak nak khan dir na aling telating kan ni tu ni chun biak nak kan dir e chu te chun culture in religion in takhan kan kalpi chu ai ling telati kan han mi chu cha kai jong hi ministry ti mi kalung fian cha ministry grak dir na khase biak nak ni chun kan ma ha kha kan ma chat kan ma mi phun tin rian tuan
ministry ni chun zai mi phun man a thlei dang lo zai chat man a thleng lo nan ni ha kha kan ni falam nan ni tidim nan ni min dat ti mi thlei dan nak nei lawin gospel pathian thong thak te kham nak thong thak lol la ten chim tiang thrau kong lol la ten chim biak nak tu ni chen kha pol kha chada kan chim ngam ti lo chu cha ministry ti mi da chat ti mi hi arian tuan ning ai dang to atu ministry ngan pi zuet Canada Australia Europe se ka doi min ha minung pol he min thang tak tak pol chat he chat ri rak dir min slo ministry an rak dir ma sati founder pakhatanum chu founder chu pathian hai chon mi pathian hai pe tlai mi ma khani kan chada dir e chu chunga chun pastor terian tun tu khala kha pek na chu tinum chu pastor pol chu an founder ministry dir mi pani chun zum na kong chim na te belief system faith system pol kha a train nai khana ni kan khri fa bu khan ban zau nai la kha pe kan haw lo kum li kum nga chan ma ten cha kon tial cha kon chua tam tuk in common nei la kha pe la win anum zeruanga atu ka ban chim biak nak dir ma sat lawin ministry tanga ta khana nu mi kum som ru kan tli i chun ha pol che kai sao pi doi nai an i cho no ka hu la chu cha chun ka zon jisu ministry jisu ne ka pa business ati mi rak dir mi hi kan lai mi ni kan cho no ka her ngai lai mi kan cha ta tam tuk chang strop chang ha se ministry sai won san ha se minau pol ministry dir ha se ministry ne chi mi phun thlai dam lo then gospel thong tha ka chim te chu chai dan nak okay solo in 2 mana 5 minutes rong kal chang te okay hota abe pinak te ka kan chim mi se okay chu jung kan nok lan halai chu za ka zo na han ji su ni ministry pa business rak tu mi hin ka hin akong lam study te ka te ji su kong han phun ra kan hum kho chu phun ra chu his shoulder ke te aliang chung bai khin kha jisu ne ministry phun ra kan zoding mi aliang chung bai khin liang khit mi chu lang ten public ten ma kha khoi man bia thup lo na ministry pa ra ka lang ten kal pi di chu tu chun ni tiang kal pi se hi nu mai lai zong kan vulai chung chu hi phun ra he akal peng atu min singan pi ni hin apar haning kal pi lekan ni lai mi chat ni hin ministry nei mi ka tom te re chat ta un kan tam tuk chang ka chat ken min hin te chat ni ze man tu da jisu ministry hin zaida na kal pi mi ve khana zong kha biak na ko parian tuan tu hani khan free fabu kha kan ukcha te pastor ka chol kholong ka tuan ha cha elder pol hani khan kan rak ngai ok hek zaida jisu ministry hin chat ni kan to vela hi pra chung zaida kan to kho mi apran kal di kho se kal nai ti ma chen nadu lawa chen aza te bakhin kal lawen na kal chiran chat kan roi kho na bap tit phung lam pin roi kho ka is your choice it's up to you there okay oh thank you God always subject pakhala hin chin hin som in chini statement kanai bang they are beautiful I love those are kazon hin jisu ministry phun ra kan zau na la zaida kazona arab jisu ni a ministry apa business arab to le akal pi mi hi prakan zo pakhat na ti pele ni thiang thra wa chau very very important lecha tu hi thiang thra chana bi ka kan pa han fa pan thiang thra thiang thra kong tam tu ka chim jisu kong a pa tu an pa nai te tap tu kong chim kanol ti lai lo hi taksa nei mi the most important in the earth evil chung a hin the most important hi pathian salo ban chung min salo thiang thrau salo pakhat naga the most important hi vulaya the most important chu nangma le keima ka se pathian hi nangma le ke batlan do min sirata du tiken ama long re na tron kholo bom to her chu nangmal keima taksa nei ru nei thisan nei mi kha her cha arakan ser se chu kan chunga chun athiang thrawe nu me rian hi tuan hi du chu taksa kan chung a hlana
ama pum bakharak rai kum som thum le kum thum kan ministry rak tuan te jisu kha chu ma tu kan chungo me chu a continue pengte ma chu tu zan le kan tlang tar pi stela chu cha pakhat nak nang mal ke ma hi tak saru tsen ne mi vulai chung the most important kan si chuni her mi chu zai da kan herve chiang tharau hi nang mal ke ma ne pakhat nak kan her mi se tam tuk thiang tharau ko chimte how important the Holy Spirit. Okay, chutin se salo panhina ka au pakhat nak ka ti pili ni thiang tharau chau ka jisu hi zohan ti pili na alhana pathian na rak tu achang ministry pakhat jisu hana dir mi chu tin ti pili ni nan sual na chiro repentante nan lam khan kal ti lau lam dang kalu nan chim ti lo bedang tang chim chango nan tlang sang kha chim nau akur mi ka chil nau te ai sai na rakau pi mi John ti pil in na kha jisu zong ni taksa si cha in ve chu cha ti pil in nak tin ti pil in nak na zong kha kan tu peng na kha si te chu bak chun thiang thrau kha chawe ministry kha a continue a beginning na kha zita jisu ni tua ti pil ni thiang thrau chau chu cha pathian tuan tu na pastor evangelist ministry phun tam ministry tampi biak nak lai ministry ti kho pathian ministry ti kho chauza ministry dong tampi te cha kan her mi chu thiang tharawi pakhat na kan her zaicha pathian kha vulaya rak tak sa makan pakhat na ka I like me ka her tia atim cha thiang tharau se chu ruanga zo han thenga na khen tang hin krak ria ti lai ke ma lawin nan to khomium lo te ka zon zo han panga le kwa the son cannot nothing of himself te chu swal lam chu ka hen ke ma long thil ka to kholo ke her mi thiang thrau ke her ve te de cha tak sanum te thiang thrau pakhat na kan hat ti ka chimdum pan hinak rol ul praying and fasting 40 day ki ti chom piang na to hana preaching to hana mi bom na hana zai man atu alana thiang tharau chawi thacham nak le rol ul na ga lut chu thacham na rol ul na ga lu jong chon thiang tharau ni hruai te tharau ni hruai je chu cha rol ul na kal tik zonga thiang tharau ni her chu cha the most important kan tak sa ni her mi nang mal ke mai pakhat na kan her me thiang tharau city hi zakat I prove this message this is Chin Hillsong Ministry of Canada kan pathian sun pan nak chasko se pathum nak chom piak nak atwa thiang tharau chau bakin thacham nak le rol nak ka le chu bak chun teaching atwa atang han pali nak preaching atwa teaching preaching ai lo atu he this ministry ka kaldan hi ke hi teaching e preaching ka to apanin kal peng la zakhata som ri tu he teaching de ga Bible kha marang deuh kai original khate lai he tin city mi kha teaching deuh kan zakta somrat kalak 65 te se e tar fire from he preaching a kalut chi chuting khalla chi sun he tu bak mi e ya chi pra he kal pi di bak katim be ministry ni reicha an kal pi chio ministry na kal pi di mi se zum na kan kalpi di kho se na zum ma chun kalpi di kho se leicha jisu na rak to mi se jisu na continue pengre atak san rak to mi kha adi e tharau kan chun la atu pengre he phaten te pangana apa he chana la he spend with that ke ti Bible pasri tangan kaman ka te lai abe pi tak jisu ne achimmi a ministry achimmi to mi pole pasine theimi pathian sna khan chana wale olip tlang akai ran khodei de thawa chamti se rol ulvati se khapole theimi pol kha amin sri chimmi se chu a be pitak zaida nang Sunday zinka na preach zaida nang Sunday zinka teaching na to where you get that the one my point is let me repeat what do you preach in on the state de khoi na na thei mi bia khatan chim na jisu ministry chu
ami pi hai chen azul tu hai chen hai tla nga kai chu abat hei mi balak mi chu me pi ka chim na chu teaching la preaching tu mi abe pi tak chu ruang kai zong e tu ka chim min ha pol hi role ko na cham na ken chu ka tu min se chu pol chu tu hi kan chim chu ma sermon subject ka to 15 hour ka chim hi tam to chu vial te chu bible chung mi kan si di lo ideal khu lo mi bol role ku liak chim mi bol kha chu kan chim chu min se okay pruk dak role pek na teaching long to lo preaching long to lo role pek na te mi nung thong li kha role tang na por role ta min chen ha lo te atanga hena ban bom tua mi bom na ka te mai 6 la 7 ai tlai role pek na whoever is anyone problem an problem bial te kha thleidan nak nei lo on role pek nai azau khen na khatalai chima chon ministry rian chu kan ni chat nan ni mi phun kan ni mi phun te lawin african eok na lo mi zo kha pek kan bom ko na atoral ka patus kan lai tlang ate har sat na kan tong khalong ka bom nak pek ko na han nak tong mi po kha role dang nai eok nei lo po kha pek na chu jisu ministry na tu e cho no ka tha tak mi atu chat ki ban zawa boy pa cho city biak nak chung kan manding lo cho ba nang mi kan tampi kha kan hi apal ngai ka thei jisu ministry tu am nak ke thai dan nak nei lo ten anei mi khalenga aphot jam ko na mi phundang sna phot jam ko chat dang sna phot jam ko ral kap mai thar kwan chok nak zo kha pek ko nai ti ko se atu tiang hi pathian cho city mi tha na ka kwan zen cha tang ka pi lo mi chat ko ri wan ka thei kha tom palte khoro op jisu ministry na tu mi kha pol slo ei ok nei lo har sa bak khabom na rol dang ko na rol pek ko na te pathian ni chona kan pek se elder po charitro mina nan thinung nan ruanak thiang tharang imbom kham na se pera nan choba nan hanla jisu ne man mite thachona ka pek na tang ka man kal ti lai chakar lan lai adam ter dina adam ter na ti mi kan na taksa dot nak taksa zot nak long kha ka chim du mi selo apun ko wang tu mi zong thinung lai ya zo min ha zong te khrau lo der mi na misual pol kham na ti pun miracle to ko na ke prana zu tu thla na som sri le patni in hlai khaden plus pol te chu jisu ni ministry vlei piar tu mi ataksa ben kum thum le thum ti site ka bible lang mi a chu atua mi se chuvia te parha chu atang hen authority and holy spirit ke ti hevia te parha he zaitin da tu ati che authority nol ngai na pathian bakne nol ngai na ka pek hi tu adinga pathian bakne kha de pathian bakne anointed teach ti ak thu hi tu adinga akatha de ai sai zong rak chim chung zo han zo atang kam man re te lai tha mi bakase team mi bakase anointed one bakase authority ke nei chu cha jisu ni misual ka ngai thiam kho ti kha misual pa kha na sual na kan ngai thiam chang te frasi pol high priest pol phungbia chon pek tu pol chan buai chang te authority nei ruanga to kho mi se atwa mi tampia atwa ministry kan hoile bible siang di lo ministry ti kal mi tam pi ni misur hang chukan peri ro lo baptisma na tam pi tin ti pil na kan pe na tu mi tam pi kan pastor sia mi tam pian boy pek nak no nei lo kan te why not tu sai lo na kia tu sai lo corona ka pe khomi certificate nei lo ka thai lo na ten apek kho authority nei tha mi se au mi se jisu ni kapa ne ka tha ban tuk pakan kan tha be na ti ka sen auto na 72 and 11 plus ball he chu cha tha mi an si cha authority nei thiang thrau he ti pilam pek kho na
an Bible kai mi certificate slo tu kai jong ministry ke dir pathian na ka tha bak ka dir pathian na ka thim bak ka te e ministry kong kai fiang ke dir bak e karak entlon ha tika ti pelin tu mi pek kho nak authority kan nei yang thrau kan nei kan chunga jisu na vrei chung khwa ke ba vakalo pa la yang thram in ti pil na ko pen hau te jisu authority ngan tak tak kan pek mi chon nak ai tel lo tha min ha pol ni kan ti pil ba pek thoma ko na certificate lo wan jisu ministry na tu mi chat tu ni chen certificate kan pek na te e apan hin to kho ve se e chu cha beng zili te ministry ni pastor la lo wen ti pilam pek khan kai cha zai ding khruat lo bible tha de study tika authority patian na tha chan nak na khan nei ko chi cha ken to lo lom pi tu ko na si te okay chi chi kan rak lai jisu ministry di ko jisu ni apa business atu mi ti kho te ma chu kan rak zak na lai bible hitu hi som nga la pruk ano 47 or 46 kading kanai je minute pakat bible pakat kaling nazi pakat deng te throng kala nazi pakat la cheu thana chan kadi te lai da khate okay kan kala Jesus received the Holy Spirit tiang thrawa chau kan chimchang the son can do nothing of himself ate keima long ka to kholo bom tu ke her keima long ka sikholo taksa nei mi ke her keima long ka sikholo thisen nei mi ke her keima long ka sikholo minung kanin sermina kanin herna tina ka chimdu mi se chucha ji sunama lo min situ lo bom tu zul tu zong kha ai chim ven ha tiang thrau pak kho hoilan chama chaute ke be mai chi ka chim chang rang ting ra lai the son can do nothing of himself ti du mi chu keima longen til to akra lo taksa nei mi kan herna thisen la ru i anu mi minung kan herna tinak skau chon thiang thrau ka ke her dikate chucha when Jesus began his ministry number 1 the Holy Spirit he received the Holy Spirit and began to fasting and praying and then begin to preaching teaching miracle de okay fiang to go jonangan senga panga kay malawen nan sukholo tive for without me you can do nothing te tuana kan kay malon to kholo cha her mi ga dai be na te atuan kay malawen nan to kho mi jai mun lo tv hoi katalai chima chun kay malawen nan sukholo ida chimdu me katlarau lawin min sri rak tuan law katlarau lawin biak na kharak dir law te nan to mi po kha thiang thrau lo nan sikhola lo ti kha achim du mi se jisune biak an cha mi chu cha azul tu pol ha jong zai man doctor ri law thiang thrau pa nan kap mi na ba kha Jerusalem chota la khopi ba khan ro ma tia a cha lang mi na kha thiang thrau ba kha nan her ama alo in kamin sinan rakpe kholo ti kha chimdu mi sko ke rak lan lai ma thai pathum le rok apot him tie he jisu he thiang thra pong ka patungan in pat 9 tiang ka chimitam pi ka chim e ka khoi din ka thei ma chunga hen jisu he apot hin min alang ve achunga rak fu te the Holy Spirit in le the Spirit in le the Spirit of God in le like apathum hinte the Spirit the Holy Spirit the Spirit of God thrau kha asiko chu thrau chu pathian kha asiko apathian thrau kha fa pa chunga rak fu ko chiang thrau kha fa pa chunga rak fu ko upon him te Jisuin apin lay pol pe kam tharvia de Samson chunga khan upon him Moses chunga khan upon him prophet Paul chunga upon him long te feel atelo aswal lam chu chi khatte kha bom dingar ka fu arak rian rak tuan ta tinak Jisu akal nulonga filled with the Holy Spirit Jisu akal nulonga chu thrau chu kan chunga khan a umina kanum ho zong zalen khatalai chim pathian trau khan na chunga zong zalen Jisu trau khan na chunga zong zalen
te tharau kha na chunga azung zalin chu cha jisu ni kan kal tak la lo nan sina chan dong tiang kan na ti mi chu ka tharawin kan ho na la ka tharawin kar kir than lai I will come back ati mi khan man ro ti silo chan dong lai ar kir zong te ko si te ka zong kaman be chen chim dum chu ka tharawin kar in kir ho nan chunga zong zal kan na ka zong kaman be patin lak kho se chucha ka zona hin the spirit of God and the spirit and the Holy Spirit in ti kan lai zong ni khan apathum te ba tin le mathai mak luk ni khan te chucha mathai tial mi ke luk ni ai lo cha skip ding ta hau luk atial che mi ke mak ni atial chang cha rel lo ding ta hau study lo ding ta hau an be phang man mi ai lo chiu lo pathumin chu cha marang kha zau chi lang mang hau lai ne le khatiang kha lai ne li ti ka check ti lo chu ta ka zon te war ngai mi chu kan lai ne pathum ten le ve hi pathian thrau pakhat na le thrau chu na le pathum na ka thiang thrau chu le pathum ten kan pathian ni a thrau kan se di go chu cha Jesu Christ hi ti pil zong kha in be thiang thrau in ti pil zong kha in apat ni ten ministry akal na ding het rong a tu mi se ministry akal na ding a Zohan ti pil in nak zong kha a her Zohan ni zai ti kha boy pa kai man ka per nang matu nak per slow tu ding mission pathian nam pek mi kha ka sin na tu ding na rianum khadi ko tu ko ti i kha tak sa sinaka alhana ministry kal changmi kha tua mitam pi aveng zuri ke sebe chang tim pastor te thacham kha kadu lo tin naw tat loading pastor te kha authority pathian na pek min ha ti pilang kam pek nak te thachuan kam pek khona kha pol kho be nang mana ka thong tha ka thei deu nang mana ka chim kho deu te kam pastor ka nek na loading aveng zile the ministry ne kan tuan mi dang lo pathian ne akan out na ka dang chiu te okay chutin se chu cha issue he ministry akal nak dinga thiang thrau a chawi chu thiang thrau a chaw nak dinga chen ti pil zong kha ini chu tin ka ke en adang nga kar kalai Jesus fasting and